E katoa, ka ni te whakakano hitia I te tuatahi o ngā puka paki waituhi, ka tahi anō ka whakare waina e tētahi ringa toi no Te Arawa. E rima tau a Chaz Mikaere e whakari tēnei tēnei kaupapa e whakaatua nei te hunga kaihaka o Te Arawa ki te āhua me te hanga o etahi tino tipuna o rātau. Kei a mere mekali, ngā whakamahiki. Koina I te whakaputana tuatahi e whakanui ana I ngā hau tipua o Te Arawa, hei whakatairana hoki I te whakatipurana hou. We need to show our kids positive role models and that we've got them. We don't have to look at the likes of Marvel for ways of living, for ways that of being Māori now, for ways of being leaders and understanding pressure. The Te Waiwaka design in here. He puka e whakaatua nei nā kaihaka wahine toko waru no Te Arawa e whakapapa ana ki tō rātau hau tipua. He puka e hokona nei ki raro I te whārani Iturani o Onekura mā pukamata. All of these wahine are incredibly humble. All of them were resistant at first, and then when you talk to them about, well, look, this is actually a rauimi for all of our kura. This is a rauimi that says, yes, we can connect te ao tawhito and te ao hau. Ko tā Mikaere kia kawe atu te kaupapa nei ki roto I ngā kura ki Rotorua, hei te marama e tūmai nei heoi e koke e whakamua tonu ngā mahi whakawhanake mō tēnei kaupapa. So what we're looking at is the villains of Te Arawa. That'll be an interesting one. We've got to look at Team Taniwha, for example. We also have to explore the tohunga class, and that's where we would be drawing on the likes of, say, Mauriora Kingi, Mita Mohi, all of those ones who have passed, who are still amazing and their legacy exists now. I tēnei wā kai te mahi a Mikaere I te wāhana tuarua o ngā hau tipua o Te Arawa e tohu ana I ngā kaihaka tāne tipuna hoki. Mere McLean te kaya.